A hiad lá sa bhasin an Inbhir Narann, haid sin éichen Caisteal Rait a ha pís bec go dés van Inbhir Narann. An rut a chósdrúm go mór sin nach éilen Caisteal a chanasach mar a ha mór an Caisteal in ille a hanas anamala a lehéid chorar Caisteal nio Caisteal den illen donan. Chanel bú nio ille fesk live. Chanel an ach croch is cúri mochimicho agus han Caisteal héin mar a gaach na cór is och giad bliana on a haie a hocole. Het cultish, chai in Caisteal akel an zijn coicavlin jeug, agus geta han Caisteal big en takari Caisteal in ille, hij follesoch kan jache hokkel son gian en ei jungsien, is han aan giedach maar hij voor. Het ik gra govel taish a fudach an sa Caisteal seo. Taish spirit nien a hij a most sa Caisteal. El bialaras hoek komen reed kurig don na michkentáisich gian de churm ik a Caisteal son a naiges a vetere reidjachig. Ach saunli drochroen a rein a chumen sin, or sé a choras gun michkentáisi a vafanierga. Ach mar a vai, hol a nien komen mun a chús, agus va gúl eiche fier na machkentáisich, agus huke raveg do aljanen na jerv amas a vek a hahar. Agus ik a churm, sé na michkentáisich a jérichen tosoch, agus biteken na laven, agus hahet a stiach gan an bradighat, is sé glevik in na komen a huras le an behe, sna misk in cian kini aher na hine. Wat een taher ho ferrekoch, skunde jiach en nien, vener falle ble wie leem a mach en inntinneach, ach mus buren jischen a jeno, jare haher a laven ji le klaiu. Van oorsin, han Caisteal vi gunten je bja a fudach aan, siach le spirit na hine.